Iyi ni top 5 y'abakire ba mbere bakize ku isi. Umuherwe dusanga ku rutonde rwa mbere bamwita Ronald Arnold. Akaba ari umukire atunze amafaranga menshi. Uwo dusanga ku rutonde rwa kabiri bamwita Elon Musk. Akaba afite byinshi ndetse na Meta ndetse na X. Uwo dusanga ku mwanya wa gatatu ni Jeff Bezos. Iyo tuvuze Jeff Bezos benshi twumva Amazon. Amazon ni urubuga rwo guhahiraho mpuzamahanga, kandi nawe uhereye warufungura ukaba umuherwe utunze agatubutse, dore ko yarutangiye kera abikora gake gake none biramukijije. Uwo dusanga ku mwanya wa gatatu ari wo wa kane bamwita Rory Ellison. Ni umukire nawe dusanga ku mwanya wa kane. Urutonde rwacu rurarimburirwa n'umuherwe bita Warren Buffett. Ni umukire ufite amafaranga menshi cyane, kandi urutonde ruhinduka buri mwaka. Uyu mukire benshi ni muzi cyane, ariko ni wa gatanu kuko akurikirwa n'uwo bita Bill Gates ku mwanya wa gatandatu kugeza ubu ngubu. Urutonde rwacu niwe dusorezaho abakire batanu twabahitiyemo uyu munsi.